muri Algeria minisitiri w'ubuzima ejo kuwa kabiri yemeje ko hari umutaliyani winjiye mu gihugu mu cyumweru gishize wemejwe ko yanduye virusi ya corona. Hosni Mubarak wewe imisi y'imyaka 30 kugeza kwe ku butegetsi muri 2011 yashinguranywe ibyubahiro bya gisirikari. Perezida wa Zimbabwe atangaza ko igihugu kirimo gutsinda urugamba rwo guhashya inzara, gusa akomeza kumvikanisha ko minisitiri y'ibihe ari ikomeje kubasubiza inyuma. Hari uruganda rwo muri Afurika y'Epfo rukora divayi mu bikombe bifunze bisimbura amacupa aremereye. Umwe mu barutangije avuga ko iyo divayi imaze gukwira henshi mu gihugu ku buryo bitegura kuyohereza mu mahanga. Naho muri Sudani y'Epfo siporo yo gukirana imaze kwamamara mu gihugu cyari kimaze imyaka kiri mu ntambara. Abayikora basanga ari uburyo abakomoka mu moko ashyamirana mu gihugu bashobora guhiganwa ntawe ukomerekeje undi.